Happy birthday to you. Amin. Yummy. Coklatnya? Ya. Iya. Gimana rasa kuenya? Lekker. Enak banget. Ik zou daar nog een kuchen eten. Mau lagi? Enak banget. Het is zo lekker. Het is nog met choco in. Coklat cake. Dan gaat het van ook zo klaar. So baik ya, so soft. Ja. Soft banget bolunya. Ganti pempes.
Kakak Menta. Ah, Ini enaknya punya anak gadis ya, geng. Bisa bantu mamanya jagain si baby. Happy. Udah dilap kakaknya pipisnya ya. Iya, Nang. Pempes baru. Hai. Hai. hello. Halo. Halo. Mainan sama Menta? Sama kakak Menta? Iya. Kre. Kre. Okay. Yeah. Ini mama pakai kaki, gengs, karena mama butuh dua tangannya mama. Mama lagi bikin untuk dekorasi tumpeng, timun dan wortel. Kayak gini. Dia baru nen, tapi memang baring kayak gini nggak nyaman ya, Nang ya, kalau lagi kolik ya baru ya. Yang penting digerak-gerakin seolah-olah dia itu diayun-ayun sama mamanya gitu. Karena itu sangat ngebantu untuk nenangin si baby kalau lagi kolik. Diayun-ayun, digerak-gerakin sedikit, kayak gitu. Ya baru ya. Hitung dia. Ison adong hubungan Tuhan. Maaf ya gengs kalau teksnya salah, yang orang Batak pasti tahu lagu ini. Shalom Tuhan, salas marohan. Iya, lagi nyanyi.
Ja, auch so. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zoe. Happy birthday to you. Sarangi. Sarangi, Papa. Sarangi. Sekarang karena kemarin pas tiup lilin nggak bisa karena anginnya kencang, jadinya angin yang meniup lilin kuenya Zoe. Jadi hari ini mama ekstra bikin lilin di tumpengnya biar dia tiup lilin juga hari ini ya. Will ich hinsetzen? Ja, komm endlich sitzen. Tuh. Bless Zoe jetzt. Tuh. Ist Müll? Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Make a wish, make a wish. Make a wish dulu. Amin. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Beruhig dich und setz dich hin. Ja, das ist so ist es. Und wenn du bist, dann alles kaputt. Kamu mau make wish lagi? Oke, make wish lagi. Ja. Du darfst nachher dann gleich. Oh, ich habe gesagt, du darfst gleich, also ich auch so jammern. Oh, diese schöne Folge. So, jetzt darf ich So, diesmal. jetzt Gottschick. Koci. Und dann darfst du Männer. Ya. Habe ich schon. Oh, Sam Nur juga. du Ja, Oke. nichts wünschen darfst. Du Das ist sonst so. kriegst du auch den Klick. Bitte. Ja. Zoe dapat yang Mas, ini. Warte, ich nehme das kurz. Kamu ambil juga itunya. Das ist der Gottschick da. Babynya lagi santai di sofa. Ja, passt schon. Potong ya. Potong tumpengnya. Sini pegang. Pegang. Ella, also. Potong tumpengnya sekarang juga. Wih. Und ich kann mich bitte du mal deine Kuchen Gabel. Das ist bei uns Tradition bei jedem Geburtstag. Genau, das ist so Ja? schönes und leckeres. Mama ambil jepit-jepit aja. Aber, Siapa mau ambil? ja, genau, was willst du denn? Ich helfe dir. Kamu mau Willst rendang? du- Udang? Kerupuk. Zweimal. Kerupuknya nih Pak. Rendang. Iya rendang. Mm. Kerupuknya warna-warni. Kerupuknya sangat So, girly. Gottschick, was bist du? Darf ich das kurz essen? Iya makan Pak. Gottschick. Die Mama. Mau yang mana? Da. Ha, was habe ich denn? Nasi. Oh, Ei, Hab ich? Kartoffeln, bisschen Gemüse hat man Ich so. mache mir das selber. Nasinya yang ulang tahun. Ini. Ja. Tuh, Nasi. nasi. Mau apa lagi? Du hast Salat. Ambil perkedel. Oh, Sudah. Sudah. Tuh. Selamat Selamat makan. makan. Ja, noch ein bisschen schlafen. Mau pakai tangan ya. Ini perintilannya mau kasih lihat kalian. Sneakum. Ada nasi kuning, ada perkedel, ada udang, ada telur, ada rendang, ada sayur, dan ada kerupuk. Tuh, mau makan pakai tangan. Es bleibt noch lange. Wenn Halloween vorbei ist, dann hat Kontinente Geburtstag. Dann brauchen wir noch Tage. Wahnsinn. Wow, Rendang ist gut geworden. rendangnya juga nasi kuningnya wangi banget. Nasi. Rendang ist perfekt von Konsistenz und alles. Iya. Wahnsinn. Tuh. Tuh, sini. Bumbu. Zwick, zwick, Papa. Mama. Iya. Das ist zwick, zwick. Trik. Und stimmst du ein, das ist der Feld automatisch, aber hat noch Festigkeit. Mama. Zwick, zwick. Zwick, zwick.
sie nehmen. Und süß. Kalau gini enak perutnya sama tengkorak gitu. Iya. Kasihan. So lecker. Enak Zoe? Schau mal, wie ich das gemacht habe. Du, du. Aku bias. Kita coba perkedelnya. Kamu sama. Das ist ein Blödsinn. Iya. Gotchi. Kasihannya. Tadi sebelum memasak dia tuh nangis sampai ngepal tangannya gitu. Emang harus, maaf ya gengs, memang harus buang angin kan dianya. Tapi nggak bisa, kasihan banget. Udah mama masak perutnya pakai minyak telon, pakai minyak kayu putih. Kasihan. BTW, ulang tahunnya Zoe akan dirayakan 3 hari berturut-turut. Kemarin udah kue, hari ini tumpengan, dan besok makan burger sama mertua. Bewegung. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Enak, Der Kanten soll kein Kampf. Mit der enak. Mit der Reis machen. Telurnya diisi nasi. Die Bienen summen im Enak. und das mit Honig. Ini kebakan tuh. Happy. Jadi dia mesti digendong kayak terbang gitu guys. Raus ist eh doch. Coba sini sayang, kasih lihat. Wirklich. Sayang, kasih lihat video secret. Mama, ich habe ein Ei für dich. Tada! Ah, mana nggak kelihatan? Bisi runtuh. Geht da vorne. Flying baby. Dann sagt Dschungelbuch-Kid. Tada! Hier jetzt das Haifisch! Baby, sak du 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 du. Baby Putti. Baby Fat. Na, Baby Dupit. Baby Dupit. Jadi emang gini ya kalau punya baby. Semua itu jam itu diatur sesuai dengan si baby gitu. Jadi mama lagi masak, kalau dia lapar ya harus mama pause masaknya, nengin dia dulu, boboin dia dulu gitu Kannst du kan. das Gesicht Ini mama ganti nama banget. Junge. Da. Berge. Dahin. Mein Kopf. Mantap. Ini yang seharusnya mama masaknya itu paling 1,5 jam kelar ya. Karena kan rendangnya udah dimasak duluan, kemarin rusak. Kemarin mau angetin lagi, hari ini lagi diangetin lagi, jadi makin enak, makin intensif gitu rasanya. Tapi karena sambil jaga si baby yang kolik, jadinya mama masak itu ada 3 jam, 4 jam. Haben wir schon fertig? Habis? Habis. Mama number one. Ja. Mama wollte schon danach. Oh,
sayang. Ada bahasa di Oh sayang mama. Oh sayang mama. Good. Kalian Wenn ihr makan noch was enak braucht, loh. ja, hol mal. Papa. Mama udah main. Wah, nanti Yumi juga dapat tumpeng ya. Ya baby. Yumi juga dapat tumpeng kalau ulang tahun. Enak. Sie ist schon zum. Sie ist auch dran. Enak. Selamat makan Yumi. Makan. Yumi. Yumi sendiri. Mama, ich sag es nur. Yumi, wird auch noch bange. Enak banget. Kalau bilang enak banget Yumi, susunya enak. Aku bisa. Dia bilang. Vielleicht kann Yumi schon sprechen, Mama, aber sie sagt es uns nicht. Habis. Oder wenn Yumi 3 Jahre ist und Makasih. Sama-sama. Koci belum habis Koci. Ngobrolnya terus sayurnya aja yang Bestellen. Du hast alle Kanäle. Ich bin auch. Udah diambil sama dia. Dankeschön. Zoe, lauknya habis, nasinya masih ada. Itu nasi. Mau apa lagi? Apa lagi Nang? Muss noch was? Nasi Ich will aja. schon jetzt sagen. Oke, dia ngabisin nasi. Ich würde sagen, makan dulu ya. Mas, ya makan dulu ya. Sani. Si. Sekarang nih. So, Sani. Bye bye geng. Thank you for watching. Happy birthday. Terima kasih juga untuk semua ucapan happy birthday-nya yang buat si Zoe. Nggak berasa dia udah 8 tahun, Bu. I love you. Love you too. Terima kasih, Mama. Sama-sama. I love you, Dad. I love you too. Bye. Bye. I love you. Yumi Darami. Love you too Zoe-chan. Bilang. Yumi-chan, Zoe-chan. Kita kan sama-sama. Kita mau bikin Mhm.